Okey, untuk korang yang cuba repair window tu, sistem window sebelum korang format, okey, boleh try masuk sini. Klik CMD, tekan run as administrator, klik yes. Okey, dekat sini tekan masukkan SFC space / tekan scan now, SCANNOW. Okey, kemudian run je macam biasa. Bagi dia cukup 100%. Dekat sistem tu bagi dia naik 100% sebelum korang buat step seterusnya. Okey, bila dah 100%, kau klik DISM space / online ONLINE space clean up, C besar, clean up image. Image IMAGE. Oh sorry, lambat sikit. Space klik restore head. Dan klik enter. Last tunggu sistem ni show 100%. Ambil masa lama juga dekat 30 minit juga.